Andũ milioni 1.2 kuma kaunti-inĩ 12 nĩo kũratuĩka mahutĩtio nĩ ng'aragu ĩrĩa President Uhuru Kenyatta anĩrĩire ta ũgwati. Kaunti ya Garissa kũrĩa kũrĩithagio ngamĩra kwa wĩingĩ, arĩmi marauga maũndũ ti mega kuona matirĩ na gĩa kũhe mahiũ mao, na nĩkĩo ngamĩra iragũrwo na thogora wa thĩ kuma shilingi 80,000 nginyagia 20,000. Ngamia moja mbeleni ilikuwa inauzwa shilingi 80,000. Sasa hii vile imekonda, ile ulikuwa unauza shilingi 80,000, sasa hii ni shilingi 25,000, 30,000 ikizidi. Kayo ka ng'aragu gakĩgwĩka kaunti-inĩ cia Garissa, Kwale, Wajir, Marsabit, Turkana na kũngĩ. Minista wa thirikari cia matũra Eugene Wamalwa ũrĩa warĩtie arĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua augĩte gũtirĩ mũkenya ũkũrarĩra amu thirikari nĩ ĩhotorete kũheana ũteithio. 500 million from the EU that is going to help the 10 counties affected by drought in water tracking so that we take clean water to the affected families. We will also, through this EU program, be giving animal feeds to pastoralists whose animals are affected. Thirikari hamwe na ikundi itiganĩte cia wendi mwega nĩ irugũrĩtie mũbango wa gũtwara maĩ kaunti-inĩ iria igũmĩirwo nĩ ũmũ. Kwa hivyo sisi tunateseka sana, tunaomba serikali itusaidie na njia yoyote ya maji, chakula. Kitu cha kwanza hapa ni maji. Hata huyu mtoto alikuwa anakuja duniani anaanza kuwekwa maji, ndio alafu alishwe chakula. Waona mzee? Ndio maana sasa maji hakuna, chakula hakuna, sasa tuna tabu. Vile mnaona hapa, ngamia peke yake ndio inaweza fika hapa. Ng'ombe, mbuzi wala punda hazifiki hapa. Kama kilomita 20 ama 25 ndio watu wanaenda kuchukua maji kutoka hapa mpaka msituni. Ng'ombe hapa hata huwezi pata sura yake, ile inapatikana ni zile ziko karibu kuisha kabisa, hazina malisho yote, hakuna nyasi na hakuna mahali inaweza fika iende itafute chakula. Kama kilomita 25 kufika ndio sasa wanapata nyasi kidogo. Rĩrĩ ti rita rĩa mbere Kenya gũkaya nĩ ũndũ wa ng'aragu, na rĩrĩa mbura yaingĩha bũrũri-inĩ ingĩ ũgakaya nĩ ũndũ wa ũgwati wa mĩaraho. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.